Zdravo svima. Danas ćemo da gledamo partiju koja je igrana u 8. rundi. Gledamo Nodirbeka i Alirezu. Ostali su igrali remi. Na kraju ću vam pokazati i skor ukupni koji je po završetku 8. runde. U ovoj partiji ne znam šta da vam kažem. Ima toliko nekih nelogičnih poteza. Da li zbog toga što su zadnji i predzadnji njih dvojica na ovom takmičenju, pa im je bilo onako bukvalno svejedno. U pitanju je možda malo keš razlika, neki $3000 čini mi se, ako sam dobro zapamtio ta nagradni fond. Znači oni ne mogu da nastave dalje, neće proći u finale, neki čekaju, neki su ispali. Tako da vidjet ćemo na kraju šta se desilo. Imamo englesku partiju, simetričnu. Nešto što koliko znam najviše iritira igrače koji igraju ovo otvaranje sa belim figurama. I ovdje imamo D4, otvara se dijagonala za lovca, crni ovdje radi rokadu, uzima pešaka i crni uzima nazad na C5. Lovac se razvija na F4, skakač ide na D4 i sada lovac na E5 napada skakača. 3 puta je napadnut skakač, 2 puta je branjen. Tako da crni vraća skakača nazad. Lovac ide na F4 nazad, skakač ponovo tu, da li će da bude remi ili ne. Međutim, Nodirbek ne želi remi, ide dalje da igra. Top na E1. Lovac se razvija na F5 i skakač napada tog lovca koji se sada sklanja na E6 i napada ovog pešaka. Ovo je sad jedna greška, velika. Zato što sad beli uzima pešaka koji više nije branjen ovdje na B7, napada topa i top nema gde, pošto ovo polje ovdje na B8 kao što vidite drži drugi lovac. Lovac uzima pešaka na C4 i ovdje je pešak na E3 napao skakača. Apsolutno mi nije jasno zašto beli ovdje nije uzeo topa. Ne razumijem, zaista ne razumijem. Skakač se vraća nazad ovdje na E6 i sada je pozicija ponovo izjednačena po računaru. Lovac ide na E5, napada skakača i dalje nije uzeo topa. Dama uzima damu, top uzima na D1 tu damu i top ide na D8. Sklanja se sad sa udara ovog belopoljca i želi da menja figuru. Beli igra skakača na F3. Lovac ide na D3 sa idejom da ga prebaci na F5. Skakač napada lovca i crni po planu sklanja svog lovca na F5. Pešak na A4, skakač ide na G5 i pešak F3. Čuva ova dva polja ovdje sada. Sada skakači ne mogu da dođu tu. Jedan veliki previd, skakač na D7. Napadnut je lovac. Beli uzima lovca na G7. Kralj uzima nazad i pešak napada lovca koji se sklanja sada na E6. I sada vidimo zašto je bila to greška skakača ovdje. Zato što sad beli ima pešaka ovdje na H4 koji napada skakača. Nema gdje da se skloni, skakač jedino može ovog pešaka, može ovdje šah, ali opet kralj ide tu, nema izlaza. Lovac napada topa. Pešak uzima skakača, lovac uzima topa i top uzima nazad lovca, znači uvek dobar trade, da kažem, dati topa za dve figure. Sada da vidimo ovako, pešaci izjednačeni, crni ima dva topa i skakača, beli ima jednog topa, dva skakača i lovca. U prednosti je plus 1,2. Skakač na E5, lovac ide na A6 i top uzima, skakač uzima, top napada skakača koji se sklanja na F2. Na kraju partije ćemo vidjeti vrlo zanimljivu završnicu iz koje se može dosta i naučiti. Top napada lovca, lovac ide na B5, ponovo je napadnut lovac, ovdje je bio pešakom i lovac ide nazad na E2, čuva još jednom ovog pešaka. Top napada slabost belog pešaka koji nije branjen, skakač brani,
top napada drugog pešaka, ali ostavlja ovog ovde nebranjenog. Beli prvo napada skakača koji se slanja na d7, skakač napada topa ovde i top uzima pešaka. Također ovde apsolutno mi nije jasno zašto nije uzet ovaj pešak. Ne razumem. Ali dobro. Skakač napada ponovo topa koji se sklanja sada na a5 i čuva oba ova pešaka ovde. Skakač također čuva ovog pešaka. Lovac ide na c4, pešak ide na f6, pešak uzima, skakač uzima. Također nije mi jasno zašto ovde pešakom nije uzeo ovog pešaka ovde. Pešak napada skakača koji se sklanja na e8 i aktivira se beli kralj. Skakač napada lovca koji se sklanja na e6, pešak na h6, pešak uzima, kralj uzima i kralj na f3. Sve aktivniji i aktivniji. Skakač ide na b5, skakač beli se sklanja na e4 i napada pešaka, skakač ide nazad na d6, menjaju se ovi skakači i kralj ide na e4. Top napada pešaka, b3, branjen je sada od lovca, top nazad na svoju poziciju i sada beli aktivira svog skakača. e1 sa idejom na d3, imamo a5 i lovac nazad na c4. Pešak a4, pešak uzima, top uzima, napadnut je lovac i kralj brani. Ujedno je i napadnut ovaj pešak ovde. U ovoj poziciji sada je plus 1,5. Pešak ide na g5. Pešak prolazi. Znači beli nije uzeo nego je krenuo napred. Imamo g4, imamo f6 i jedan veliki previd sada crnog, top uzima ovde lovca na c4. Nije mu se svidjelo znači što je na ovoj dijagonali ovde. Međutim, u ovoj poziciji kralj na h7 bi radio posao. Ali ovdje je crni uzeo znači topa i topom lovca, kralj uzima topa, kralj ide na g6, napada pešaka, kralj ide na d5, kralj uzima pešaka i skakač napada ovog pešaka sada ovdje. Crni je igrao pešaka ovdje na g3, napada skakača. Međutim, sada je šah i napadnut je pešak, kralj ide na f5, pešak pada, šah je, kralj ide na g4 i skakač na f1. Čuva ovog pešaka ovdje. Pogledajte sad ovu finu završnicu. Kralj ide na f3 i posle poteza kralj uzima na d6 pešaka, crni je predao partiju. E sad, ovdje je bukvalno taktike rade posao i jako dobra kalkulacija i čovjek mora da bude jako precizan u ovoj samoj završnici. S obzirom da su ovo igrači sa visokim feed ratingom, to bi svakako oni znali da urade, ali želim i ono da vam pokažem, vrlo je poučno. Pešak recimo sada ovdje ide na c4, kralj ide dole prema pešaku, pešak ponovo ide na c3, kralj ide na d4, znači sada je napadnut i ovaj pešak i čuva ujedno ovog pešaka ovdje. Crni ako igra potez ovdje na c2, vrlo lepa ideja belog ovdje je skakač na d2 gdje daje šah, pešak čuva ovo polje ovdje, kralj mora da ide gore na g4 u pokušaju da spreči izlaženje ovog pešaka ovdje, a beli u ovoj situaciji igra skakača na b3 gdje čuva ovo polje c1 da crni ne može da uradi promociju u damu. Tako da nastavak partije bi recimo mogao da izgleda ovako, crni kralj na f5 i ovdje sada ne radi ideja ova sa
kraljem, jer u ovoj poziciji beli ako odigra kralja na e6, sada je remi. Zato što crni vrši promociju u damu, skakač uzima i crni nema potez šta da igra, patje i također je remi. Ali u ovoj poziciji beli ima skakača dodatno, tako da sa skakačem recimo može da odigra potez ovde na c1, crni kralj ima potez, ovo polje mu je ovde slobodno, tako crni kralj kada izađe, beli ide ovde na f7, crni kralj šta god da uradi, beli promoviše u damu. Vrlo zanimljivo i poučno, eto, malo da se nauči nešto. U slučaju da ovde beli, na primjer, nije imao ovog skakača i crni pešaka, znači ovo bi bio ovde na kraju remi, jer kralj mora da se ili skloni od ovog pešaka ili da igra ovde na e6 i onda je remi. Ali pošto je imao skakača da odigra ovde, crni gubi partiju. U svakom slučaju to je to. Evo skora, znači po završetku 8. runde. Ovo smo gledali, znači Alireza koji je na 9. poziciji sa 3 boda i Nodirbek je na 10. sa 2,5 kao što vidite. I Gukeš nam je na 8. sa 3,5. Ima još jedna runda da se igra, 9. Znači prva četvorica idu u finale Grand Chess Tura 2025. koji počinje krajem septembra. Tako da ispratit ćemo i to. I danas da vidimo još kako će da se odigra ovo ovde, pošto evo vidite malo je i Gusto, Fabiano 5, Prag 5, Vesli 4,5, Levon 4,5, MVL je tu sa 4, Duda također 4 i Sam Sevijan sa 4. U principu svašta je moguće. Čekamo danas tu 9. rundu, pa da vidimo ko su nam finalisti. Toliko za ovaj video, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav i svako dobro!